minister yang central government, minister naga party BJP, na Delhi, da wan ki man po, ka da wan bagi selas. Po, kita state kami, alai kelengi district, lipat ki, is ligi, ya ki scheme kiwa penkrek kam hapo state kami kiwa sanction dari central government kawat tu kawat tip lo di kawat prapau ne prawasan besar scheme po melihat nado scheme kiwa ya to surok lukisan ke haro scheme kiwa do bon ko sanction baik kan सरकार dari central government kam ga PMGSY snasro ka PMAY sna yudo ka PM Kisan nidhi scheme no tak bon gibi la ni de da minister na Delhi na central government tawan man ko kha wan gi yo pai this little check garukam kami di scheme ke sanction di biang tu. But you mama na depan di minister da press conference la chair go bha la ong go bha la chair gum biang la ong biang. To ile kam gi dong kre yung party BJP. Pobel ya. Manda pan di minister yung BJP na dali. Jo ya chair ni na por sa por. Jo ligi ya berpam kam ya scheme central scheme hapo ka state ya nga naglingo nga man ya chair bagi minister जो वन नडली जो बताइए कि जो एक रिपोर्ट लड़ा कि तू की सेंट्रल स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं करते जहस मान ग्रोमिया nga report अच्छी minister तो yang ni miat ni but ya kitu scheme kiu emu implement hakata grupam gua to ngaju report la ki minister yang di one central government no yang yo morang yo bhala report ni yo si la report aji to winning scheme ko jo khudi ka PMAY ka scheme ka wa sanction ka central government yo pun yo yung ya ki wadu ki wadu khodi bipia family hagajing chem ge wi lai pai i da tu lain bon hagi snong da jo lai jo li na ki bro ki nong sang snong di snong ga ni ka PMAY ka yu ka scheme na yung na ta ki wadu bon ko yo ka bon lagi nong tong senong berapa dan dia he cuman ki beneficiaries yang nggak scheme ongi ya ka list tang hado kan ni le umpuamu uyo ai kita yung tip i wa ka sarkar Delhi da sanction ngon ta usna yung i tang wa umpuamu na hado kan ni le gi senong ki thau gi man yung lalis nam so nami bertu kira megalis tang wa hadu kan nile uemu sna ya yu usta emanle kipli ki tu ki beneficiaries ki tu ki group wa to yo ya tu ka scheme em ki por ki oki bruyong office ko to armata ko scheme PMAY lawan survey ki hayung ngong itu ki ru ki wa do dapat penbiang ki kot Islam da submit ki office tang wa hadin ar benai tip pangi kubor tip gitu ki manjung itu ki ru ki besres wa yai bertujung ki MD ki galis ta em na kita ki beneficiaries ya chem gi banga ong gi pai ni kang MDC ikwa pentip wa M
I bertuyong I menchua bagi wan baik itu ki sorka tuyong I ong yo bi skim ka pembiang ko isla tang wati bikat tewan mdei hegeles keli ki ni daw mem di de hegeles suntit juga ni de daw ma kaum wini MDC no hikmat wa kwa werap di buru wa kwa u punyo ya skim ko ki do hok yo ki ko sanction na central government ki la sa office ko to pajekam sport video office keli na gitu ki staff itu ki officer ko to rekam ông ngapait em gini ki manbai em gini ki pertris yo em ka list ko man chwa tangwa katte jing ti nga kana gi nga mun mande ki list to nam to e basket ông gi nga ki officer ki staff to rekam ông gi nga em basket hagi pori man chwa em ki list kam gi nam yo yang di skim tangwa kan gi mande ke li ki ni daw na yi daw wa cha di lead kini ki beneficiaries na ka list yang ki kam ki beneficiaries yo da scheme ong gi mti da dari dai daw wa cha di lead ka list ki beneficiaries ka cha di lead ka ki tu beneficiaries na ka list utok yo to em ko kita with the reason untuk ong ai da lead da delete da do to em da ni hai le boy le manda am tibi the reason di kita ini kita umbiang ikut Islam ni umbiang ini benta yo penbiang yo yang ini tu ke skim to yo lane lanam to hop de yo to tang dili dia iki ya gitu kan beneficiaries na kan list ko da one focus kan list ng central government office central government to ko miat lada claim ida neti da yang ni por yurutia wa ka ki office wa to pa ini kam kerpa ki wa ya kitu ki bru kitu ki beneficiaries wa to yo e ga to scheme PMAY ka scheme na yung benta yung ki to krek ki ka ma list nam source nam MA list yuruti ki tam yo yo ga yung yuruti ya ki por to yo ga yung government department of krek but haga tu ko ya gitu ki list ki wacha di lead la to upen uegi na ganu ka daw pen uegi nu ka daw wacha di lead ki yo tip lada to orang yo penbiang la yo penbiang to lada to bo de ne bi bo de sma to di onge ya gitu bisres u di lead dat cha di lead plan am kita ne de daw yo ruti yo aro gitu ki list ko cha di lead ni hara to ho yo ngara wan pa agi sa yung ki ko do ho han re sa di lead ki na ka tu ka list yang ki beneficiaries ni da kwa ka department wa to ite to pa bahagi so li bahagi kana wo ki tu ki bru ki beneficiaries ko to yo ho ho sa di lead ki ya ka na ka list yang tu beneficiaries